simukadi yahanaguje mu kibuno ahita muri tuwarete muhungu. Ugize gute muko? Ndakwiyamye sindi nyoko. Yego ni njyewe Eric. Niwe Eric ufite nimero 035. Ndumva tutibeshye rwose. Mwari mufite ikihe kibazo? Momo yawe tugiye kwifunga. Oya momo yanjye mwifunga. Kubera icyo tubuza. Ko hari amafaranga nayo ifiteho kandi shaka kuyikoresha. Ubwo rero amafaranga 500 twari tuyoberejeho ugiye kudusubiza muri ubu buryo. Nta kibazo nta kibazo. Kanda akanyenyeri 182. Unganda akanyenyeri 182. 180. Tubwira umubare w'ibanga. Aya umubare w'ibanga we nawe nkubwira ni ngira wikandira. Gira bwangu. Okay nta kibazo. Nawe ushyizemo. Ngaho imeze. Murakoze cyane Eric kutwumvira ntabwo mutugoye. Yes. Ubwo rero naho uta Eric. Naho buta. Yego. Byari bikemutse se? Yego Eric gusa uzasubire mu ishuri. None ukuvuga simukadi yanjye ntabwo gifunze. Yego ntabwo tuyifunze. Okay naribi. Kandebe ko momo yanjye nta kibazo igize. Alo? Alo ni kuri MTN? Yego ni kuri MTN muravugana na Asumuta. Yego ni njyewe Eric. Eric turakumva. Hari umuntu nuburiye. Ago tuburiye uri mu bikeri. Mumufungire. Nako oya mufunge nimero ze. Simukadi yahanaguje mu kibuno ahita muri tuwarete muhungu. Ugize gute muko? Ndakwiyamye sindi nyoko. Suzuguwe n'imbwa ariko se kamamagare kuri polisi. Yego ni kuri polisi. Yego wahageze. Amazina yawe nayihe? Nitwa Eric. Yego Eric. Hari umuntu unuburiye unyibye. Niwe Eric batuburiye. Mutubuza amaze kutwihamagara atubwira ko yakwituburiye. Yaramaze kubihamagarira cyane rwose. Ndagira ngo mumufatire mumufungire akwiye kwicwa. Oya Eric ntabwo bishoboka. Hoya. Eric rero twamaze kubavumbura ko mwamwitakishwa. Uba Eric wa 5 uyu mwaka wa 5. Buri mwaka mutubuza batuburira amafaranga ariko amafaranga batuburira ni hafi ya nayo. Mwinyima agaciro. Niko wowe Eric ukene ushaka agaciro ku isi. Nayanjye ariko narayakoreye. Umva shaho twe polisi ntabwo dukora ubusa. Ari polisi. Turakwiyamye ntabwo turi so. Narayakoreye. Ayo 500 se. Inzego zose zirantereranye. Nta wundi buryo usigaranye. Muri siporo nzamwifatira. Yakinishije uwatazi ngomba kumwifatira. Imbyibutse birambabaza. Senyisozi zanjye umwaka ushize ntarazibona. Nari mfite plani ariko rugeneye nta ngufu ngifite ariko ngomba gukora siporo cyane.
uwo si umuti wanteye agahinda. ya wa mutubuzi ndakurota bwira bugacya ndakuziye. yafataga iyo mashini akagenda akegera imodoka ziparitse ahantu, yamara gusoma engine ikamwereka aho sensor ziri, yamara kumwereka aho sensor za engine ziri akadesactive. Wowe rero waza imodoka wakwatsa reka mumundekere mwice. Wowe ni wowe? Kanze nkwereka izo mazi imisi nitoze.